Selamat malam, selamat berjumpa kembali tetap bersama kesenian tradisional Jawa Timur, Cahaya Budaya. Yang namanya tetap di bawah pimpinan Tuan Muda Masa Diwijaya yang terhadir di kawasan desa Gunung Togel, Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Hadirin yang berbahagia, sebuah temangan sudah selesai di pandangan Anda bersama untuk menginjak acara yang selanjutnya. Tiba giliran dari pelawaknya, Cahaya Budaya lewat bersama CBR Shooting Production. Welcome to Arsaka Production. Special perform DJ Imut Ulala Remix. Premit mak gerabak tak usah mik kakilah Tak usah lihan. tak usah kok Usah. Asa tanduk. Beri. alhamdulillah dah ya Iya dah iya. depak kagel sono mulai bengkon bapak kampung adi Ada. tak rang-korang nyapok rang-rang oreng Bener. Kon marang nang lek. Arya Apa iya ya ada ibu di bosa. posa apa Aduh apa bosa. Bosa. Bosa masal tele koten. Aremon ontong yemilo Tak ontong. tak oleh apa sekali Yang karo pun tak apa-apa lek. arapa Jareng gelebu kampung jen ngocak. Gua Cek beri na bese. Ibri apa? Beres. Ma beri ni bel beresan. Besen tak melo. hina maju mumpung along bolong di CBR wak bedebaro kajaya Iya. bede kerawitan Ngesti budaya. ngesti budaya maju dina beri hiburan apa tang senyaman Wis nyaman lek kon kampung todus lek. tanya ki pak kampung Kamu bong. bong apa dia tanya kisan Besen ah. ma besen na Apa nak? tak kok tak kerat tu tinggi beri lagu Ya biasa beri kejungan lek. mon tak kerat tu kejungan Ya biasa beri. hari alhamdulillah Ya iya. Congok karo gugus. asam dia Magel sono banyak duit ibu. Kamu duit po. Iya. 2 juta. Waduh juta. Pakai di ibu kan berita. Oh. jadi tak rang korang seliter korang sekolah Iya. maju ria dina brina lagu apa dari makan Emang ibu ya Itu gede makanya. saking kedua iro kan bagi segami atas Mon kowe kan itu gel Ah. jadi. Ya. 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 botak nyaman dia Iya kaki jajan. Kita apa? nah ayo dari tadi ya brina apa Ambo. Ini cerita kang dapur. iya beri Hamid ya Ya. nah Hamid kelu ya Iya. Ambil kelu. Kang Ambil dapur kelu. marina. ngesti budaya malah istirahat sekejap Iya, iya. Marina. permintaan boleh lagu apa kena Biasa. Betul lek. tak kele? Laila Jayiro beng Laila dada. Sabar kau jajan. Gelak iya no motor. Elendus. Enjok. Serempet. Meni Laila saya sebet motor. ayo mas Laila semanis Tirwa. dan magantong natin ah. saat ini renyit san cross sendiri ke tanggan san makan dalam merecolo Tekerja. Abu bila hitor kau juga kemarin Allah. Entar kau bego kaki jajan. ayo min Amin. Dama Abu dom masan. Papa nim gelar. Kita kita ada balik cantik kan. Monte kok tak ada apa ya? Iya ntar ngeri kok. 2000 keluar boleh Apa dia sebolo kan kok kena. kedi san Kedi. Keng kurang ngulung ibu. maju poji lagi Iya. sedenak manter lancar rezeki neta ya pak Bener. setadenak manter benyaanan Lah. Ada ya? Sekalian bola buru telok pampak. Wah, betul sama. mayu min mari berindu ibu ayo tetap bersama Cahaya Budaya CBR
spesialis Barokah Jaya Audio. Yalah Laila. Ada Laila nak. Mau gerak kaju. Mama mau gerak kaju kan. Ah. Laila sing manis Ile. jika tak ada pentingan. Laila sing manis jika tak ada pentingan. Di kapal nanti neng esa alam dunia. Laila sing manis jika tak ada pentingan. Laila sing manis keluar ongku kampongan saking duse kemah se hanya masa biniknya. Pak Kantong lemari keluar. Karep Bu Kantong. Mun keluar ke biolele mak hari sekarang. Benih bukan tom. Siapa? Kampung. Oh. Laila ya pekola. Udah makan mak. Norong kok. Laila lebat tak pusan bulan sengabat. Oh. Bila pon misang ate bulan de bungana lebur bakulina lebur sopan santuna. Mon Laila lebat Dermana. Sengabat bila kon misem ate duje sana lebur bakulina lebur sopan santuna. boleh alamana mau ke etanema manter kaluara se hanya mampu kemantana saking iyan dosa pesia tade esena Bersama Hamid Kepot. akan mod Memang kengko tapi itu aja. iskun jere sero anak kokia Mata gue cemong. mon Laila lebat kapusan dula sengabes bila pon misem ate duje bungana lebur bakulina alos totor sapana. Laila lebat tak usang pula senabat bila pon bisam ate bulan de bungana lebur bakulina lebur sopan santuna. Laila semani ika manis robena. Laila semanis engak sapamon orenga saking eyan dosa naman tepu sabena. Do Lakoh mari lah. Mare, mare. Nyanyi. Nyanyi mare. Setia rek. Kenapa? Kan sati bener ngunceng bone. Bila lek. Hah? Gula nih sati kun keluar di tarop langsung tabung. Setedung bila engkau. Derem mah. Bener rek. Kenapa? Ekorong. Apa sih? Ah, panasan. Bisa di ekorong. Aja mah. Sekorong re apa san? Tole senderua, ibu derem merua. Oh, tanggen. Tanggen. Iya tanggen. Itu orae. Itu orae. Yang mangkan gila mah dadi bone.
Oh, macam dia apa wah? Oh, mancur ke Sadi 20 juta lah. Hah? Mancur 20 juta. Minta mari mulai San. Sadi tadi berapa yang? Berapa? Berapa? Ongkos senang. Iya. Ongkos senang. Iya. Ning 16. Oh, mancir 20. Mak lambat. Apa malam bar? Mon ongkos 16. Iya bener. Mak mancir 20. Boh, sebab ibu negeri ya. Coba ganti depan kira kon kepong hati pona sebelah. Oh, bona lah. Iya. Harinya saya peta minta anu kena Apa? sorobri ngeremo. Hah? Sorobri ngeremo. Dok mai cakep mu ngeremo ada apa? Mak bakin nak sati jadi ya. Apa berapa? Jareng anu lemat teh. Apa? Mana? Tukang ngeremon. Siapa? Ya pun noh. Soro ngunjung Pak Najar tak ngeni. Tak bisa. Soro ngunjung Erni bentu. Aduh. Soro ngunjung Hamimah ketangga. Iya. Ting soleha. Bo tak bisa. Tak bisa. Ngandung san. Berapa? Tadi laki ngandung. Oh. Berdisi bisa San. Siapa? Kartini. Ke siapa? Kartini. Kartini siapa? Wartini lah. Taring mon ume. Mun Kartini. Acan. Boh, iya san. Tak bisa. Kakek kor gelem bisa di bojor larang di rumah. Lain San, ada kan bajar jaran. Iya. Bajar jaran. Iya. Adi ngeremo lain. Lain bejo. Bajar jaran lain cakapan. Pramugari. Iya. MC. Kakek MC. Kakek tukang ngeremo. Oke. Yang minta ngeremo bini san. Ini San. Di laki udah orang balik. Patoro din nak kan CPR. Toh. Mari erap guru lek. Di mah. Tareng menteman dia lek. Ibu lagi udah ada jaga mandi ki. Apa san? Sosis. Wah. Apa diri kena? Rasanya koceng. Ada. Aduh, kok ini kok tas anu lek. Kok tak gunung. Nyaman koceng dia langsung ini susu asli. Kau gula kau udah di koceng lah. Cara pesan. Yempen. Iya mon koceng tempat nyempan. Tempatnya hotel. Marah reca kepan larang khusus pelawak je kor gelem ngelaksanaki permintaan. Iya. Yang kosa 5 juta. Yongku lek. Iya. Kata luwe. Engkau Iya. 1 juta. Marap 1 juta. Kakek buta. Dari rumah. Kuncok semua orang lek. Enak 1 juta. Buta. Bukan jadi yang kau lek. Ma bisa San. Kakek sejuta, kok karen lek. Jek kare berempat. Kau kalak kapila kau tak ngambung ah. Yongku. Iya sepenting sadi tak terus kau orang. Salah kan? Yongku deal. Deal. Oke. Enggak go. Iya. Kamu ndak dapat dina. Bekake. Ngalah bakakas. Engkau saat dendam aja. Iya. Udah bongkong gua. 5 juta. Mon carpak. Bo moncar pak kok beli kan? Yongku. Iya. Peri bobo carpak. Jo kaki jere. Orang carpak sedita ada lah mate. Ona. Marah. Mungkin ngot kaya ring orang yang ceken. Majekan san. Kaki nurun jo. Iya noro ale. Udah mulai. Tapi mau ceken lek. Taring ngosor kita kembali. Siapa sih nyekel seorang kerong kunuku kelampi ni jasa. Ini pakai segemak. Betul ni buka lah. Iya Apa? Bukan. Hari malam kau lah. Jaga pantai kau sadi tak nunggu. Todus kau orang. Bila cerkan todus pakai panjang todus dong. Yongku. Apa iya? Tuh, bawa paksa bener-bener. Nyabu mek lek. Siapa di mah? Iya. Masalah asan sa pesagan tenon barok ke diri laku. Apa? Kon kepong hati om kau melaku. Arya. Remah. Alhamdulillah teguh kiai lek. Kiai siapa? Kiai menulisan. Boh. Sini lah. Wah ada remah. Aduh bu. Ayolah. Bunga aja enggak lah. Apa je bom? Bom san. Teroris dia. Masa? Jole San. Betul ni memang. Bacaan. Ambora. Jarang. Kaki bakun kare kaki. Boh. Ayo buka. Abang ko sana lang ya. Kokoros. Tidak apa. Mon kokoros siapa? Nyari kinyarwan mana. San. Bisa, Asan. Laku mon kata kena boleh kaki nyang kota bus ya. Duh cek saran san. Dok ring mon ketanggaan pak rokok beli rokok tak beli Rexona. Main san. Apa tahu San? Kermasan ni jan. Masalah.
Cari pakai ya deh kau jual. Baik. Ayo ya Ya kau tanya. rojo. Kau jual aja. Marga. Alah duit pun bu empus. Iya Tina tak apa-apa. Long bolong san. Iya. Iya. Sulap. Alah apa? Abu kerong kau noro teh. Jadi ya toh. Maknanya ada di mana mandeman. Ini tahu. Buang lah. Bah, dah bu. Ada buka. Apa jadi san? San. Lore buka kan gitu. Jadal iya lah. Jadi kaki je abis punya bentar. Ngotak le. Terus. Laon. Tuli lah buka diri lah. Duh, san. Bila kaki rebonding. Bila lo? Di mah. Dina ya. Emang alasan. San. Lo, mak yosong san. Bah. Apa san? Apa? Benih koceng mun dua. Mak pai temong. Mare san. Oh, asan macam abis tu dia. Bulu lap. Asannya selebaran berbecina sanggun. Soronna ojon burung gelak lerese. Ontong kapong adi yang Jas angkasa. mene anu san tak lecak. Kira. Kira, yang pada Pada berapa lek? pada 20.000. Bolo. Ini pakai 2.000. Baik. Marsan. Lah, are. Mo. Diskon. Onjo. Ay kampung lepot karo. Ya. Ayah Umi. Umi. Iya Mi. Ya Allah, ke di Bang Mekar ni nak mengeluar 2.000-an kana. Long dia remah pelaku ke bejejelan ni. Anjan angko. Ngojak nambah ni tak ku siapa Allah pada 2,000. Majulah. Bombo aja. Tak kele ya. Alhamdulillah. Betin nak maring kaki mengicung nyaman. Bi kampung hati kaki pacen ni balai naki kalong. Apa gelak ruah? Hati. Tenggin langsung beri seket lek. Kalong PC. Oh PC. PC. Apa? Arek. Ya benih dah. Tanian kau nyari lain. Namangkan. Ayo. Nah. Bombo. Nyara tretan Dari timur. Wah. Tina lah non kaki 500 gera santang di duit leca. Non kaki biru. Tina lah. Nu kaki Penting non kaki gera. Nu kaki. Tina borom seleca. Nah, boleh borom seleca kaki tolong tak baju boleh Aku kan? tak ndek bi. Oh iya, ini sering ngesti budaya. Gila. Ada repka. Dak mentak santai ya. Kah. Birkes lagi kok re. Aduh. Aduh. San, saya nggak tabrakan. Aduh. Domba. Bas. Domba kaki san. Terong akan betinjan. Wah. Jangan tak kaki san. Masya Allah. Dia lem gitu dong. Jok nak kepi. Bah. Masya Allah. Mak pak. Engkau lah ngebala, mun ketangkep seroja ke pekapi. Yalah. Makan tong kakisan. Yalah, mati kaki tak lawa kaki. Asan siapa? Asan kok ari ya? Boh. Dua orang. Cileban. Mayu san. Ayo. Tajuk. Kalah jenggan. Beri. Masalah. Sajen. Aduh. Bro. Mentar gelut dah lek raja dah lek. Jadi membeda amal muka gila dia. Masalong-molong ni. Tahu. Alhamdulillah. Iya. Ke di sosis bakar pada saya kerja kena ngari ya. Ada janda je. Tak. Yo. Misal. Tajan. Aduh nah. Lah tak tong-tong ring sak jual pop eso marin nih.
Lamun bedasan le beli je galak. Cek tandingin. Hai pen teko nular. Are toyol lek toyol. Madoyol. Kone sebelum toyol ada orang galak. Pada toyol. Iya bener kenapa? Gambu halisan. Ampura kelusan. Wah Maria. Banyak. Banyak mal. Bal sono. Besono. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Apa? Mak tak tempat terus kok. Harapan. Apa? Buka duit. Ninja. Aduh. Oh, iya kata nak. Sesaran boleh guru le mai pusro ketelo ya duit buk. Apa san? Enjoy belum toyol guru dia. Mayu aro kampung wala berkemlah. Aru bro. Mai tak pun serang. Bokak ya don kalo. Serang buang. Mai buang sadar mak. Apa nang dapur nanti. Hari. Onjo. Bapak. Bah. Anak mulai rola aku Ya. sekolah. Yang mana? Aman. Bah. Beangkok ria. Tanggaan di mak baik. Pasti berdengar ajian dan. Bismillahirrahmanirrahim mak. Oh iya, ini saya tanda tenggano. Iya. Bingko kakek berina pengabarna Laila sedih banyak orang minta. Ada irare. Oh. San. Kayak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adat nakona. Apa kau lah? Nasan. Mungkin Adat nakona. ada nang konang. Entok etek abuduan. Entok etek abu dua. Sarkip sosana. Sarkep sosona dua Bawa baca. bagu ongguan. Egad ke bui pejan ni. Yang mana sarkep pejan bahagu ongguan. Mana? Laila. Mau si. Terlebat tangan lebih best tabrakan. Betul. Maisan. Gentang lek. Atil lek. Macam gila roh. Ada ya? Bicara engkau lah. Enggak ke? Mak jerepat kena. Hah? Banyak gelung ada masang skincare beri. Baninya ni boleh. Macam. Wei, Chan. Hei. Wah, Walawi minta. Ni benar. Yo, oleh rekin lagi. Lagi lipat jelas to. apa Chan? Ya. Ya, apa. Apa? Edi. Jaga Chan. Bagi Chan. Lah sing. Mana. Bini lipan. Mak di mamun bini lipan. Kok semandi mari. Magi mandi saja daratin. Lah, si. Tu maji mak waratin. Dei lai lari. Segera aku boleh le. Ales. Boleh sama apa ni lagi kan boleh. Wah, jalan lai lah. Sikit ke. Nah, si. India. Lah. Bu, beri cincin boleh tak? Apa? Kalah. Ya. Sabar li pana. Ambo san. Kita siapa? Ada sekelingkir legend ratin glowing kakek. Bening le. Kenapa? Butang kau kena. Madu tasan. Apa dia ada alseko? Ari ya. Boy ya. Mayo saiki binakan. Nang kakek ratin kakek lah. Mau boleh nak tindra le. Maafkan kira san. Beriak mu. Kakek apa jadi saya? Iya. Agak ceraro. Iya. Tawat deng. Mata badeng San. Macam sendok. Apa hari ini san? Jaban lirita ada. Apa hari kamera? Kameran ki San. Kaki goblok. Gendong. Nang pasangan dia lah kawan. Hari Apa ya? Mak dia.
mai buang san. Tak ke pecel tak diguna ke ka. Malah sing lek. Ah, apa kami kena. Ah, kau dulu. Jangan payah gaya aja itu gue tak. San. San. Apa tu mek? Tahu saja iya ni San. Enggak deh. Ada bodohnya. Apa iya? San lokal mana ada tak belum bodoh. Gelem tengah lek kan kerja kan keren kan ngaki lek. Mesti ngaki. Siapa sih macam? Kemarin kakek lihat sobat yang bukan bapak muda. Mana San? Iya ada San TV. Larang jangan cium ke Erni kau bila. Dem San. Jok muntah asan kena. Ada San. Oh, keboleh ke kampung bi kau ke. Apa nginjau non kampung ni dia? Iya. Wah, ibu mulai ada remah. Iki kiri ke bisin dia. Aduh, Jok tas ke. kenapa tanya tadi San? Kebaban. Bo, kena. Iya. Bek, bo, San. Aku yang kerja ni. Ayo. Teh. Bo, asan nih. Tulis. Kerja kaki San. Bo, San. Kotang jadi ya. Lala, aku. Tak ada ngasan bani beningan. Tanya mak, apa. Kung Seng San. Mak di mana mau Kung Seng San? Mau apa cek? Kau kan merengkok. Abad dah mak patai cek boleh kita kenal lah sampai sugeng. Ya. Bah. Kalah. Mana dia kalah lah? Bah, ada remah. Terbaik datang. Cina lah kerja dong ceren. Ah, Dia tak kira. cerah butuh. Bener mah. Ayo oper-operan menarik. Kalah. Ayo. Angkut asan nih. Anu lap majurap nyari lap. Dina toro lah. Angkui marah. 5 juta. Kau tak ngampung ah? Maila. Kemarin gila. Ini gila deh. Bah. Hei, sapri. Abang kau takut? Kau takut iya. Takut ke siapa? Takut ke kau. Nomor angkusan. Masalah. Agoy. Tina tebang midi melisan. Nang. Agoy. Tina. Tina santoro di asal. Asal tanda. Ayalah kau tak mana. Ada kota mana? Tak ada yang lebih berbun ya. Bagaimana? Rokok ni. Dem makisan. Mak aku ide isan. Mai balik. Hari. Mai bulasan. Nyom koi. Ada. Tanda terlalu lagi ya. Mak si Epu. Tak ada apa banyak yang jalan begini. Kau banyak Iya. boleh lah. Maju. Angkui. Lah. Di
Bisa lah, kok siar mah. Melelek kapan? Mari kaki lah. Bayi di luar. Bagi luar siar. Mon bin kau siar lagi, kaki langsung masuk. Langsung masuk. Bisa, nggak bisa kak toko pendet. Lek ni, kere. Kayak di kaki kok kayak musia. Ngaki kopeng dia. Bambura, tarik Benangan kau yang yang sensan. Mun kira nanu berong kaki kapi nih yo. Tuling gentong. Gentong tuling. Tin, nera kerogat ke mate. Tanya tadi ini. Kebiar budaya Tari Remo Jawa Timur. Porawu. Dari mana rap? Dari mana? Bobo, mak malain. Langsung tangtong saung telok. Oke, baik hadirin. Alawaknya cahaya budaya kita jeda di sini terlebih dahulu. Bahwasanya akan digantikan oleh penampilan Ning Apa? Martimi Sunggo lewat ngesti budaya. Ayo San, masuk San. Masuk San. San, maju San. San. Maju San. Maju San. Apa? Maju. Ayo. Masuk. Masuk lah. Masuk. Iya. Iya. Tulisan. Tulisan. San. Hop. San. Kaki tak enggak lap. Iya lap. Tak enggak kaki. Halo. Ajaria coba na. Saya bes ngeselong nang tebet taruh. Oh, tadi ya. Ada pocong San. Pocong. Kaki niat nuro benjak San. San. Apa? Boh. Dom masalah. Akhirnya kena. Kopok ke sana. Bila jalan korek kaki langsung masuk. Makanya. Nangis. Bah. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknik. Sekarang tibalah gilirannya Ning Martimi. Yuk. Ayo San. Ayo San. Remo. Iya. Masuk. Iya. Yuk. Mau tahu jalan terus lagi ya kakek. Tuh nih. Papa nah galak. Ais. Maisan. Ayo. Ais. Sugeng dalu sedung pepanggihan kali ing mriki Tari Remo ala ngesti budaya lan cahaya budaya ingkang dipun tanggap hajatnya keluarga besar Bapak Kampung Adi Tegal Sono Kota Madya Permangga. Anagar. Terus. Bapak. Hop. Mana? Hop. Mana? Akhir tau sa. Dulu jengger-jengak ji San. Nisir itu. Mau panan Martini sing remo taring pebuldu kenjut San. Iya lek. Udah nama. Dia kada narak nom jauh kemi. Boh, bejejel kaki begina pemana. Ngejong mana? Yuk. Tari remo Remo. modern 2025. Yuk. Kena lah, yuk. Langsung remo lah. Tunggu nemo. Karena lagi kan, ini Hasan bin Maon. Ala Martini. Masya Allah. Bulun nah.
ngicung penyaman marin sambutnya biko. Kenny. Bini, coba di bini, ring bini. Jadi tak genang ngicung marin. Udah kemarin tak. Kampung siap. Sampai suka. Apa nih saya tekungsan? Budi, Mai teku, tekoan aja kan tok. duk remas ini kena. Ada waktu ini ku ke Budi macam kan. Praja lah, praja lah, Raja. praja. Oh biasa. Iya lah, praja. Oh, ting sero pakai ni, tidak sompet durin. Makin dong. Ayo, Mati Budi. Riok apa sama Jong? Riok. Sami bedung san, sami do selaku. Lain aja sampai. Lain do lah. Sugeng. Panjang kaki lah adi pada. Ayo, penyaman, Boleh. penyaman. Aduh, apa? Nyara tretan yu. Tretan seteje. Laki bini. Sebuah bence. Do masan. Udah masan. Ketempel. Nang ngake. Tak sembok. Aduh, dia remah. Ya kita sambutan kaki baju. Aduh cepat deh. Dinalah. Bagi tolong ni. Mumpung laris. Ayo ngicung boleh penyaman. Ibu lek. Dina tak apa-apa. Ayo. Soker deh. Ayo, ngicung boleh penyaman. Kalau miskun wak, senyoteng tidak tak tahu. Yuk. Nyara tretan yu. Tretan seteje. Laki bini. Dia bitong. Sebuah bence. Benigeng sombong teretan. Kama nikatan teretan bapak kebong adi terjugan di menjadi. Kan juga pibon. Mangken bon kebong adi nika. Akhirnya. Tempes. Ma kompesan. Ma penyaman. Tak pelan oleh banyak lah. Iya. Oleh 200.000 lek. Iya tin. Ayo penyaman lah. Jangan. Soro sasayu majalanan. Soro sasayu majalanan ale ye kendeng maka debuan. Talang kong tretan, harus bini bokang topas. Mwesek, ora ruah. Pesen laku lah. Soro pesale tade kerana iya ta soro pesayu tade kerana eta bengah maksa ongkuan Pepe. Apaan bener? Le tak bab suap. Wah Mon lelo bikin korma, pancilan bikin nangka. Setak mino, pak kepong hati panarema.
lembek bilen karena tika lain. Tak sombong tretan. Akene. Apa kakek? Ijong. Kaki lek. Kaki lah. Yo. Tampor kelap lek. Apa san? Op, Tak gelak kalau orang dengar dia. ada apa? Dia tahu jadi tampor. Mak, aro kecungan san. Are, viral lah, viral. Are, kita punya ketanggaan kakek viral. Iya. Are. Anu, siapa lo? Aduh. Engkau yang bisa tinggal aja gini. Lu, kemana? Apa lek? Oh, palang tukang sud. Nang, are, jongok cipi re. Lu. Udah nang masjid kok lek. Aduh. Siapa san? Teku. Jangan Teku. Mana ya kampung ah. Ria. Kampung Adi keluar pulih. Nenek bekel sapi ini nah. Arosan. Nyimpang mah beda coba tengah lap. Tengah nyipang bang. Ah, ada jawaban dah. Degen. Ada. Genteng. Boy. San. Boleh. Congok. Dia takut kok. Teku ke siapa? Kita kok lagi jadi iya. Siapa Ria? Tak tahu. Iya Teku Jel. Jaga hari yang Teku. Semua orang lek. Ada apa? Mangkau janji nggak dia. Kemah. Apa dia? Bubuni coba. Ada. Kau coron ji. Itu dia nih kaki san. Iya. Halo. Oi. Hah? Bo iya nemu kola. Penari remo jering kok nemu. Bo. Ratin sarar. Kena deh. Bo kena. Kerawitan. Ongkos. Bo nang gelu. Gelo san. Bila jere se. Kepada. Sing ujung bila. Tahun berapa? 2045 san. Sampai mati kok. Ki orang 2 tahun. Mak sampai mati ya tanggel ledet di mari mancur kok. Pun tahun 2045. Tahun berapa nih? 2045. Ki orang 2045 san. Benih tahun sini lek. Orang 20 tahun. lagi. Aduh mati lek. Mama tesan. Dinalah setiring anggap kaki latihan. Hah? Latihan. Tahu lek aja dan. Siapa majer lu sering latihan? Abu. Enggak ada. Latihan. Bila dina sering lah aku. Latihan. Tak mau tak latihan pas bila setawa. Latihan. Dia orang mereceng lek. Jadi mulai dari dia san. Ibu kena lah. Bayi mulai dari dia lah. Boleh ada je makin mati takut. Mata aku. Capro itu. Kebala ada asan elempet sepor mah. Monjok. Ada apa? Talem. Dari rumah. Bila rota berakoceng buru kok. Boh. Tengok mati lek. San. Maju kakek engkau bi marlap resantai ya. Iya. Tak usah jeng lebar. Bener lek. Soal awak ibu di atraksi dong sebarang. Banyak lek. Ya are bede riok mari riok waki bede barong say. Iya coba. Di bede ugo. Bede macan. Iya. Bede berot. Sebarang lah tayo. Iya. Cahaya budaya yang ngari bede. Iya. Wala bede salah benopot maju minta sekolah Iya. ke Bapak Kampung Adi. Le. Nomor 2 ada kesedajan penonton. Iya. Wala bede kesalahan atau kekeliruan. Iya. Kaki bi sengkok maju akhirnya gendina. Iya. Langsung soro beri pembuka ke Hamid keyboard. Amin. Yuk. Ayo Lasan. Nyimpang kena. Takut kakan. Ayo langsung Mas Hamid. Ayo dong langsung kiri ya dong. Baik, begitulah tadi acara seni lawaknya Cahaya Budaya. Ini sekarang tibalah penampilan dari reoknya Cahaya Budaya bersama Barokah Jaya Audio Production System dan juga ada spesialis tekan jernih. Ayo Neng.
mantana segitak tedung penumpak riok terjugan bapak kampung Adi ngireng penumpak riok ngireng dia jong anak kampung jong penumpak jong dalu menikah cahaya budaya Yitro baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya, selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni reok Cahaya Budaya yang mana telah dipimpin langsung oleh Tuan Muda Mas Hadi Wijaya yang telah hadir dari kediaman desa Gunung Tugel, Kecamatan Bataran, Kabupaten Purbalingga, kerja bareng bersama spesialis tokang sotek CBR Cahaya Baru, dan juga ada Barokah Jaya Audio. Baik, matur suwun, terima kasih atas kerjasamanya dan juga partisipasinya. Semoga Anda terhibur dengan jalannya kur pembuka dari Cahaya Budaya. Matur suwun juga Amir Sani. Ya tarewon penumpak gentenan. Lalu menikah Cahaya Budaya Pak lawan aja. Yuk dilanjut untuk Mas Hamid lawan anjong. Tahan nak, tahan. Lawanan. Yuk kasih yang lebih grace Bung Hamid. Lawanan nak ya, malam lah. Bokong semok. Yo, tetap bersama Cahaya Budaya. Ada Cahaya Baru, ada Barokah Jaya, ngesti budaya. Hei, siapa boleh yuk, komandan jam.
Gorokan asal. Dan juga disponsori langsung oleh supporter tim Lokalo. Kokong sempo, kokongnya sopo. Eman moto sing dinggo jalan. Lapis sikan lare, sikan kepondo. Kau ngereset kudu kepingin. Jaga yang budi yang. Cahaya budaya era baru 2025 bermain di kediaman Bapak Kampung Adi Tegal Soto. Kokong semok, kokong semok. Tak dikasih kamu Rambut gelung nganggo cocok. Kokong semok, kokong semok. tak dikasih kamu jos gelung digerung mere. digeleng mere. Sopo biae kepetok mesti ngomong. Wase Cahaya budaya Mas Sati Wijaya ada suwe. Anyar Mat. Semoga mempelai berdua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Mas Fahrus dan juga Neng Cynthia. Aran pokok nongkong sesikan. Aran alit nangkal sepisan. Kulit kuning laring kuning langsat. Kawihan nyawa gelap itu gorokan asal. CBR Production. Kokong semok, kokongnya sopo. Eman moto. Ngiring Bapak Kepong Adi, Bapak Riok ngiring. Lapis sikan lare, sikan kepondo. Gawe kerekat, kudu kepingin Oh, lawan anak iya. Tahan di peseng amuk. Rambut digelung, nganggo cocok. Kokong semok, Semok. kokong semok. Tahan di peseng amuk. Rambut digelung mere. Sopo biae kepetok mesti ngomong. Kokong semok, kokong semok. Tahan di peseng amuk. Rambut digelung, nganggo cocok. Kokong semok, kokong semok. Di peseng amuk. Digelung mere. Digelung mere. Sopo biae kepetok mesti ngomong. Dilanjut Mas Hame, ayo Jang sender keluar Jang. Dikasih kempano lagu kembali. Neng Cynthia dan juga Ria Kemantan Kana. Ayo Kana.
Lepuni ke lu jong. Giduk. Ayo lawanan ya. Spesialis dari keluarga besar Bapak Kampung Adi. Lawanan. Jangan lupa di tetep layarnya nih setia. Asik. Yuk kirim nomornya yuk. Lawanan. Ayo dong permainan dipersiapkan yuk. Ayo mas. Barokah Jaya. Rot. Aing mata bengerang. Tak kuat ku lemahkan rasa mafia bener. Ayo persiapan si barongsai. Dan juga bersama Ugo ya. Ayo barongsai Bung Hamid. Beri boleh ya air mata bener-bener tak kuat guna mampu. Yuk dilangsung barongsai Mas Hamid. Yeay, ho, ho. Ayo mas, reoknya dibawa keluar mas. Oke baik hadirin, Kur reok Cahaya Budaya telah usai dari pandangan Anda bersama. Ini saya akan hadirkan permainan
si Barongsai bersama si Ugonya Cahaya Budaya yang jauhan. Ya mas, si Barongsai telah berlenggak-lenggok. Dan juga si Barongsai disusun oleh si Ugo. Yen mualengalele, yen mualeng madeleng keberjong esara menceng du abareng anjeng guru katas kerek labu etere kocek ayong ami elong mentelong hayo yung song ayong mi long makelong esara entang adu antar ka Hong Kong labu monta pentong makan kolo paterong. Yuk dikasih lagu Mas Amin. Hah? Iya. Permainan apa sih mak? Kalau kopi lejong ya. Yuk dilanjut tempatnya. Ya tore Bapak Kampung penumpang situ aja ya tore. Ayo. Persiapan sesudah ini untuk si Berot dan juga Panglima Kumbang. Awas dong. Kiring cuman tanah kiring. Pak Kampung Nupawa. Cahaya Budaya. Ada CBN. Barokah Jaya. Ayong. Tolong Ijong. Ada Bung Hamid keyboard.
Masya Allah. Tak lekemban koceng mat. Mari dia kok jadi koceng, nyaman kejet. Ada di sana. Ayo. Mapandai di numbayan. Pak Kampung numpak Pak. Ngereng Pak. Boleh Pak. Ayo Pak Kampung ada. Ayo. Ayo. Ayo Pak. Kok gak kepilah. Elah aja kok gak kepi sekalian tak kebuat. Ganten anda. Kita goyang kembali bersama Cahaya Budaya CBR Barokah Jaya Audio. Mas Mahrus, anu balik. Le Mahrus. Balik dulu. Kampung. Pak Kampung dong, ayo. Duk. Lawan nana ya. Bos. Mondi orang kesan ya Pak Kampung. Tak bogat teh Arjo. Mari numpak uga-uga numpak ibu kampung mari kaya. Kaya lah. Iya lah. Tak bogat teh. Allah. Saking dari Raja Denisar. Le dia Asma Darjo. Ayo si Panglima Gembang masuk beratnya nanti Mas ya. Lawan aja. Saking tering Raja Denisar. Tika akabit bune seengen. Saking tering Raja Tresna. Tika alake bune setalka. Saking tering Raja Denisar. Tika akabit bude seengen. Saking dari Raja Tresna. Ayo si Panglima Gembang Tika segera masuk. bude Macan. setalka.
Bila engak bertolak benar Ate atam berkerok rasana Bila engak bertolak benar Tika tak pate kening etina Alah kelek Sakit le. sakit tau Juga. Saking derih raja nangiser Jika akabin boleh seengger Saking derih raja natresna Jika alake boleh setalka Ya. Cahaya budaya le. Anyar man Yuk, langsung disusun oleh si Bang Lima Kumbang. Beratnya nanti katanya Mas. sakit na eate duta detang benar tak bisa nyari kente reng bini lain Dan juga disusun oleh si Skurti. Arah. Ya apa Bang? Dadah. Rabu. Masalah. Setong sebulan tarisna bila engak betul benar Goyang Dek ini asam Skurti. berkerok rasana Bila engak betul benar Tiga tak batik kening etina Duh, Saperjo ya Saperjo. Saking dering raja nangisan Jika akabin boleh seengor Saking dering raja natresna Jika alake boleh setalka Yuk dilanjut Edina bakalan Mas. Iya. Ayo Mas Sampurno. Masuk dong. Mas Sapur Sampurno Jack Sampurno. Ayati Surti Goyang nih Surti. Ayo. sakit na eate duta detang benar tak bisa nyari kente reng bini alaina banyak reng bini ratin sebede etunya coba dikasih tong sebulan taresna bila engak betul benar adek atam berkerok rasana bila engak betul benar kata patek kening etina Jabar Bon. Senumpa ketang macan. saking dering raja nangisan jika akabin boleh seengger Siaga Mega. saking dering raja natresna jika alake boleh setalka Tina bakalan Mas Arjo Tina bakalan Berat kalau sudah siap Langsung langsung menyusun
ke dalam terop. Yuk dikasih berat Mas Arjo. Siapa dah? Mas Anjar. Benih Jori. Apa? Asmat. Oh. Ayo berat. Ayo Neng Surti dan juga si Panglima Gumbang. Lepu di dim begitu. Ada si monyet wakau. Yeay. Spesial lagu ini request dari supporter tim Lohalo Jan. Oke, Dilek. Iya. Yeah. Etina bergalak. Ayo berat kalau udah siap masuk. Oke, inilah penampilan dari si Panglima Gumbang dan juga ada si monyet, ada juga Ning Surti. Langsung saya hadirkan kembali penampilan si Bandengan Brot ala Cahaya Budaya. Saporana ale tiga cek tekena ake kadung sakit tang nemu tang benar. Janji bersempana kare bekase Sakit mat. sayang bencintana kun kare lang gede. Ya terus numpak berot kemantanan lambe sing ngocah cinta namun beni bule kang ala kia Terajak nama lek. bahkan sampai asompa mon pas lo cucu adung matia mangken tanpa alasan etina bule keng yang kenapa dikala apa kalan mesra berduaan ya dena mata Melakar cikgu senang lah tombong lah tak cinta sabar ingat ria carana ibu ingat sampah ya tore bapak kepong boleh lakar hina miskin tak berharta renggenik lek andi istana cuma andi cinta harap pamun kaya Soki lek mun jeung palain kembang mele cinta lenya lese miskin lambat sing ngejak cinta namun beli bule tak alagia darpak rolek makin tanpa alasan hatinya bule yang gemlah makin tanpa alasan etina bule keng yang kenapa dikala bekalan mesra berduaan ya dena mata melakar cikgu senang lah tombong lah tak cinta beningat ria carana ibu ingat sampah saporana ale iya kak tiga cek tekena hati kadung sakit pas
seti nabi laena apa mun kaya mulje ayo ayo gampang mele cinta lenya lese miskin Dengucap cinta lamun beni bula tak ala kia bahkan sampai asompa mun pas lo cucu adungu matia mangken tanpa alasan tina mula keng yang kenapa dikala apa kalan mesra berduaan ya de nama tak mondakar cikgu senang lato bukta tak cinta beningat dia jarana buang engak sampah arapamun kaya mulje palae kembang mele cinta mas anjar lenya lese miskin Oke, baik hadirin, begitulah tadi penampilan demi penampilan dari seni bergencak Cahaya Budaya pimpinan Tuan Muda Mas Sadi Wijaya yang telah hadir dari kediaman desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada partner kami, ada spesialis Tokang Corni CBR dan juga ada handle kami Barokah Jaya. Terima kasih atas kerjasamanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.